Sikuqa phansi ke sibandla lesinike sicela isicephu somshumayeli bemsukumise lapha bese niyamdlalela. Asukunyiswe la ihlezi khona umshumayeli asukunyiswa athi imponi imbambe ngezandla izitromisi zakhe zimphakamise bese umvangeli uyabamba isicephu mangisimemeza asimemeze kakhulu sengizama ukubamba mina ngoba ngizasheshe bahambe bengahlili abantu lento engafuneki kusasa kunika abantu beyolungisa phakamisa isicephu lesi ibandla ibandla lasehlahlindlela isicephu somshumayeli ukuthi maye sabatheni amen uyakhona la uyakhona noma nasikhuluma babe hlale kuze silungile abuye ngapha umkakhe umshumayeli abuye ngapha emva kwakhe Stella ivesti yomshumayeli ivesti yomshumayeli sesibuke impahla lapho ubhangela buke impahla lapha lezi zamanje ivesti yomshumayeli ivesti yomshumayeli lithi abantu abancane senze kusheshe bafowethu kuze kusheshe phela kuba baningi abantu abazongena phakathi konke lapha ivesti udlayi ihebheli yonke into ilapha manazaletha amen ngishonisa bangifuna ivesti ayifuna ivesti lalela ukuthi ngithini ngiyanifundisa into engenza la akagqoka umuntu avela asuke nje agqoka into ongayazi yini lokuthi phakathi konke ivesti la phansi somkhumula kanjani umshumayeli akusheshe bafowethu akusheshe ngimi lapha impela ngimi nje ngosemthethweni phela angeke nje wenze lutho now 200 of first now 200 of first amen amen beka lapha kumshumayeli sicela iyembe lakhona shirt lakhona lesabatha likamshumayeli liphuma ebandleni lihamba nebhluku lakhona libhluku makhona amen sicela ke umnazaretha wakhona sebengamkhumula ke ipromisi zakhe ubaba umshumayeli aguqe usinaye bese bemkhumula ngoba umshumayeli uzokhumula ethempelini cela imali umkhumula lapha
ngoba ukukhumbula abantu uzohamba ngone ethempelini okungafanele ngoba kuyaniphoqa ukuthi mkhumuleni namuhla nikwe ukukhumula. Now 100 rand ukumkhumula. Amen. Siyakhumbula ke thina esikhumula. Siyamkhumula manje yakhe ingubo liyamkhumula ibandla la ekhaya yomshumayelwano ikhona ingubo yalo ibandla ayiphakame mvangeli ingubo ngiyibone ibandla lethi liyamkhumula le yakhe umshumayeli besontisa ngayo selimfaka ingubo yalo manje ibandla lonyazi yomshumayeli. Amen. Feza Mkhokseni bashumayeli nayitrom sakhe Mkhokseni. Usa imgexo yakhona lapha imgexo yakhona phezulu kwengubo emhlophe angafaki nje umshumayeli engathi uyoncwaba. Elimgexo yakhona ubonakala ukuthi esabatheni imgexo umshumayeli akasontise nje Hayi faka nyongo. Amen. Ayisi imgexo yakhona imgexo iphi Ulindile ufundisi lapha. cha hayi okunye lokho kwenziwa ngapha sheshana sheshi ibandla bona sheshi ibandla bona. Amen. Hayi imgexo ngomshumayeli sikusela amafoto akhona angafaki nje sengazi ukuthi uyokwelapha inyanga amafoto akhona kubona ngathi ngonyazi bonakala ukuthi ngonyazi iphi ilokhuza amafoto omshumayeli batho abahle nifaka amafoto Nanti ifoto. Mqheleke wakhona sukume Mkhokseni bashumayele liphethe leli lasukubheka okunye le step bese asukumshumayela ngenyawo lo istep besisodwa singena amathawula istep amathawula akhona ukuthi umshumayela zesule mase eshumayela. Amen. neBhayibheli lesihlabelelo ngakuboni makumakhaza umshumayeli embatha ebiza kakhulu njengoba kungena ubusika nje upholoneka ukuthi umshumayeli angalokothi abulawa amakhaza angazi nokhona bamshuthayo lisegqoka ingubo yebandla noma Sisebelele neBhayibheli. phathe ba ubhoko kalukho lapho kuthiwa luzonye manje abangelele ngelutho ubhoko lapha bamshumayeli uzoduduzela ngani athi ma eyothandazela abantu bonke umhlanga enzani ubhoko lomshumayeli sifuna ukuqhubeka abantwana benkosi Sikhoma sokuya esontweni. ubhoko lomshumayeli uzahlala phansi sicela le mpahla engemuva le ibuyise ngaphambili impahla le engaphambili le ibuyise ngapha ngemuva ukuthi ithethe labantu abazosebenza ibambeni impahla leli idlulise ngemuva ibuyise ngapha bese ke akusekile semqedile ba eqedile isitofu lesi esingapha sokuthi umshumayeli apheke 4 plate phuma ebandleni lasehlahlindlela umshumayeli eseyintweni ukhona okunye abhake futhi mayifisa ukubhaka lisho njalo ibandla. Amen. Uyashota
Umnazana ethi ka-23 uphi awuse awuyas okay cabanga ukuthi-ke sekulandela ibandla elilandelayo Ngcobo uphi Ngcobo nebhuku sifundi abantwana balayisha Hlahlindlela abayini abashaba abayenze ngamandla abantwana bekusekucela sesiwadidiyela amabandla ngoba kuzosishonela phela ilanga khona nomndeni lapha wakha ukulunga usondela ibandla lethe kuseduze abantwana ngoba sekuvula ithempeli lakhe nje ibandla seduze laqala lingene bafowethu ukuze siyodla phela ngoba ngeke kulunge afake umama Nesa hand kusele ngemuva sebengalunga bonke abantu yamabandla selifikile ngeke silijikise ibandla selifikile awamesangweni onke abavangela bambolungisa amabandla ngaphandle eselikhona bephamisanda nemshali lingene kuze kushaya sizohamba singadile bafowethu langa selisika le Amen. Awenza onke amathebela asebhalisile ayazazi lo makhelwane nje abakhona abeze kumshumayeli sekuyithuba lenu